Mga kapuso, karong buntaga, atong kumustahon ang medical frontliners sa Southern Philippines Medical Center ug atong sayron kung doon na bagayoy basehan kining steam inhalation o tuob sa pagkontra sa COVID-19. Pinaagi ni SPMC OIC Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan. Doc Rick, welcome og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Yes, good morning Argil and good morning sa tanan listeners and televiewers sa At Home with GMA Regional TV. Doc, unang-una, kumusta ka o kumusta ang kahimtang karon diha sa SPMC? Ako okay ko and our frontliners are also okay. Taas ilang moral because SPMC is giving all-out support sa among mga frontliners. Like for example, na sila accommodation, na sila transport, na sila we're given appropriate PPE, we're given hazard pay. So dagan pa. So in good mood ang mga frontliners namo sa SPMC. Good to hear that, Doc. Doc, sa karon hisgutan nato kini mga medical frontliners diya sa SPMC. Unsa ba ang protocol sa kining mga naga-duty nga mga medical frontliners karon? Yes, we still do the duty. Like for example, sa doctors, mag-duty sila 7 days. Then after 7 days, mag-quarantine sila for 14 days. For the nurses, mag-duty sila 3 days. Then 3 days off, then 1 day quarantine. Kay lahi man ang nurses, shifting man. Ang doctors, murag pakyawat in 1 week, dedicated. Ang nurses, nag-shifting sila. That's why nga 3 days duty, 3 days off, 1 day rest day. For doctors, it's 7 days duty and 14 days quarantine. So mana ang gina-follow since nag-COVID pandemic. Sa iyang anang setup, Doc, wala ba tayo kakulangon karon sa atong mga medical personnel diha sa ospital? We are actually still hiring sa mga medical officers to augment this COVID kay it's a project-based na 3 months sila ibutang diri sa mga COVID. Doc, ginaunsa nato pag siguro nga luwas sila o dili mataptan sa COVID-19. Labi na katong naga-duty karon diha sa SPMC. We see to it na ang tanan ng mga frontliners, they have to undergo the RT-PCR test, no, kay frontliners man sila, and see to it that they really have to practice religiously kaning precautionary health measures, no, kanang social distancing, hand washing, magputa og PPE. By just hand washing and wearing the mask, it can actually protect you 85% from the virus, from the disease. So very important kay na they have to really religiously mo practice kaning health precautionary measures for the COVID pandemic. Doc, aduna pa ba yung mga medical personnel nato diha nga naka-confine sa SPMC tungod kay nagpositibo sila sa COVID-19? Yes, meron po tayo, no. So but kaning nay-upat karon na bilin, isa ka ragtech, isa ka nurse, duha ka doctors, pero kaning tanan sila asymptomatic, well just waiting for the negative na RT-PCR before sila ma-discharge. Doc, tungod kayo wala pa gayo vaccine nga na-discover sa tibuok kalibutan kontra ni ining COVID-19. Sa ospital o kini ato ang mga facilities ba sa mga positive sa COVID-19 unsa atong ginahatag kanila nga medication? Yes, treat us kung unsa ilang sakit. Like for example, pneumonia, so we treat them medication for pneumonia. Then we also give vitamin C and zinc para mag-boost ang ilang immune system. So definitely, kung we treat the underlying disease also, kung naba sila comorbidity or nana sila pre-existing disease like high blood, treat po namo, kung nasa sila diabetic, treat po namo, ingana lang ang among treatment. Doc, bisa ni ana no kay lagi wala pa vaccine karon dunay mga nangita og pamaagi sama ni ining kinaraan nga pamaagi nato nga tuob. Unsay take nimo ani, Doc? Makatabang jud ba ni no para ma-lessen ang risk nato nga mataptan sa COVID-19 or katong mga nataptan na maayo ba sila tungod niini? Argel, ako doctor man ko, so medical personnel, no, so I base it on scientific basis. Kaning tuob, it's actually has a soothing effect. When you say COVID kasi, it's the symptoms is a flu-like. So flu gyapon flu. Ang effect lang sa tuob, it can actually decongest kung congested ang ilong, but it will never kill the virus. It can alleviate congestion, no, pero dili gyud sa makapatay, dili gyud sa ang treatment o ang solban na mawala gyud ang virus. Doc, naa ba ni health risk, Doc, ang pagtuob nato? Yeah, there's may mga
one is ang effect ani na po ni say it could have a mild burns kung sensitive yung skin, no? Tapos dehydration ug maka-cause og headache kasi magtabon man ka actually sa kuan sa kumot with the steam, no? Dok, aside sa kining tuob nga ginatawag, how about kining pag-gargle daw, Dok, og lukewarm water with asin? Ang gargle with asin di gyapon makapatay sa virus. It can only murag mouthwash, the bacteria or the virus, pero di yun sa makapatay. In fact, it has also danger of swallowing the lukewarm with salt, and it can cause increased BP because too much salt na mabutang mainom pud nimo, no? And pampud siya kanang it can also cause you dehydration also for that. Dok, imong mensahe karon sa tanang medical frontliners diha sa SPMC ug sa katawhan. Okay, so karon na naka MG6 naman ta, no? So medyo cool ba? Pero I kept on telling this to the public, to the community na mag-religiously mag-practice yun sa health precautionary measures. Number one, kanang social distancing, hand washing, mag-mask, no? And cough etiquette. These are basic precautionary measures na the only way to prevent us from the COVID-19 kaya wala pa may vaccine. Daghan kayong salamat sa paghatag og impormasyon ug mga pagpaklaro, Dr. Ricardo Audan, ug saludo mi si Muha ug sa tanang mga medical frontliners diha sa SPMC ug sa tanang ospital sa tibuok Mindanao. Thank you, Doc. Thank you, Argel, and thank you at home with GMA Regional TV Davao. Kini ang At Home with GMA Regional TV.